Hempunim pusaron bari matum anke India census mate bangpu bangphi phai lakha ke anahut chetok du nang po puse hempunim rai koma mai pen ke pangdak. Deitor Muniram Langni Auditorium Hall along Traditional Village Development Committee Chairman Atuma Phan appointment letter alo Kiron Pon. Pini adab birta long pen kadu kavya phantame adab kemia kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Kedam tang jakhong ni phai kretroksi surihini rengkora trokarni Karbianglong Sorkari Gambora Association asai hemalong. Aron barima song an chingrum pet pen hempunim rai koma mai thi hek pen HRA po song amahang pathek ponlo. Bangso song amahang ke pathek pon atheke Karbia tumta India census mate bangphu bangphi phai lakha ke en ponalong. Dhoroma men dodun nangji pupen Karbia ron barim kirim atum anke hempunim pusi Aron along Kardom karkli along chitok dun nangpo pusi hempunim rai koma mai pen pangdak ponlo. Som selang litum pen jakhong ni phai inkora pho surihini rengkora trokarni diputara langso ke pechalong hempunim rai koma mai pen mai pedo ponsi asona sona lamthe cheparai ponlo. Alang litum ka chingwai pon alam the pherangke thengno nangke thana tengke hempunim rai koma mai ke pachithang apharman leaflet mate alu pak suri kep selam pon popusi lamthe chepaklang ponlo. Lapen thu tangka stame pharohini chirung pon popusi pangdak ponlo anparta KACCM MLA Dr. Tuliram Ronghang Lapen MLA EM Surjo Rongphara Tuma Phanta Chitong Damsi Pinpura Lokpajir Damlo Puta Pherangke Thengno Hempunim Rai Koma Mai Maiphu Jona Singh Teron Lapen Kongchun Bang Jameson Ronghang Atumpen Pangdak Pon Bangso Mai Long Hempunim Rai Koma Mai Dun Mai Phi Kasang Bepi Karbianglong Sorkari Gambora Association Maiphu Barim Anparta Hemarasar Barim Sikari Tiso Non KASGB Kongchun Bang Dor Singte Rangpen Cheng Lok Hempunim Rai Koma Mayalong Arpu ke doatum lapen klem bang phu bang phiatum chetong donsi RD doklong pen chingwai chingsai ponlo. Hokpet bang yasin solam thi bang ni lutumla non ki bang ki bharot engkang ki abang sepino phan bang ko phai kala khalong ni thang ani ni thang thorom ki tok ding ki bang so mai ni din ki phapon thi masi bang so mai ki phapon ti ni mili tin ingira pet ili ning ki tenai hempunim dai koma mai tundang yan ton rong hang lapen pu niliar e hempu mukrang adorba claim abang thu dun mai phulo alang li bordele chiling ati hai lapen bangso mai long ni tu ni la pedu dat hempunim alang li kita ke thanga ten bang sa sing si Karbiang long rong saramai kacari pon non alang li tum dake alang li station no long lo alang li dosing terang ati hai la ke kon bang bangso mai long ni tum non hempunim long ni li hempon apet ni li dun mai thi ati hai ti kasang biti tum Karbiang long atokan lo nili tum dakar dia thai don okor Karbiang long kali Karbiang angtan den Karbiang long tan angtan itu Karbiang thai po tum anu bangke ili tum imithang ke plang ki haku pen tai ni tum ke puthi hempu anam pi yethi mendanang tinten itum phanang sojon da laki so pamatha dam pen nili tum epati tonti Karbia khaya tum an bangke chok ki an bangke ili tum ke hempu anim pole itu bangke tok den nanggi lapen tok den dek nang tu ki ni bangke ki parai konjen bangso long pen nili tum la so hempu anim aphan epati tok iphan rong atokan no sorkari ngangbra tum kaddo ko be adon na phai don temi la so bang ni tum epati thanga de de la so epati thanga lo long pantan ni tum jong pon lo an tin pantami la so long bangke aklimang pharitami ili tum bangke adar lai jong ti diko kita mi ho so kolom long ili tum ki to nang phonim pora bikin berkiat ili tum ke laptop na ku tin ke sa bang song mai long pen ni tum deng pon den kasi ladak ili tum sidu nili itum jong namang tung ini gopi pon ma ili tum ke dak expert Indian constitution long article long dodo 25 to 28 long right to freedom of religion hol so long da hong di hana long da
lasi India ke laso akhai tin lo long ata mi amethang adharom amethang anin ke tok right do putin da bang ke Indian hangdan nan ta kan lasi hola so teng de sin mil to mo bang ke langnam ten ti bang ke ili tem ke tarbiya khai chok ki thian bang ke phonim ko bang ke tok de na ke phonim ko ke tok dunia ke ke to ma ili tum ke Yathe imhange the gumte itunge hentu henthe phasi itunge sakiti besi yathe naga cherne lasong bong panan hempu ingdeng ki chupri ni tu kadake kaduk beta chini lokal di chokli chuphe purisa ren ke tarbiat khai ka tum an ke yasi adu beta ama thapon pen amithang mathang insir inchapen laso ni mafan laso etike tok di tan ni tum hin tanani chini ri kon parti kasi dagmang ile tum tarbiat khai ধর্মা খাই মানে ইয়ারতালু তারবিয়া আরতা কোনা নিকাম দোলা আথে পিনি ani ile tum langdam tenang ile tum kar biang bong eta me lokimon na dhorom nei klang tan si arta si klangda tapi pinian dhorom lokimon na dhorom ta 70 itie asona nikang kinangma sonti Kristen na tum na pinian bangke alang tum Yesu Kristo adhorom ka postara teng ka jamu pen ampe Yesu Kristo Kristen ko la so pen ni pinian ke 2026 nang kasili tum kar dia khai tum ta ile tum arta ke hopi ke tip tenti ile tum manang ka so tio nang sori ile tum so so kasi so ta lang nang pulu tum ke hajar alak galu ye thi korna ta duma to ta ki kar dia khai tum ta dula ti ga doi family ini yang to to ni ponong chang ko na tung la inang tum dia to ti tum ta la to long ile tum ki tu kama thapon la to long tang kar dia khai ato kan nu ini jang ri tum ta la kita sini kontak ni santi yang tum da ni tum mai hong yai lo na tum dan nang chong tum chong chong ati mili la so long mili than mili kem pon apet mili kom ken bang de alang le jem pon lo hong kan ta ni pon je ni isi karbiang long autonomous council kie ma ke hai sa toliram long hang doktor phantan toliram phantan ni di tin pura lu ti da me anpata me so long pen are and culture anpata me bokanya na mele lo lang li chojo long pharsa patan ni tin tin lapen karbiang long admittedly ti patumatan ni tin non panong ti la tapian te anpata me so long mesi ni tum dak la dc aphanten ti Assam governor pantan ni tum panong besi dak sa lupi kon pon la so saing ding ni tum dan no memorandum ka si bom la dari sabjin pen la so chi suang bong ni tum mang kla to memorandum panong de kan ke ron kon ken pan ni ko dak ni tum empunin rai ko amai pu alangli teng teng ti don alangli kan patini lo dari la so teng si ni tum da karbia khai doan ni tum da karbiang long bu ta kali ke thaya thak karbia khai doan la pen la chual kri chu phiyo ki thok ki ye ra tum an arat tum phan ki patini jang tum la pen ke chini ke nang so la si non ke dam tang lo la si non si ta me tenang anadim ma bangge ki pu te ke ajai ni digdak sai som si theklong kita non di prangge banggia bangke dak empunim po bangsi citok dun tin nang po pusi dak la ini tung empunim rai kom amai ahin pen tane ini tung kadok tabi para tu santa curi lo tapi kape kalam ge nge dam u elo kasi lan nge si nilam pitang tom ko Kedam tang jakhong ni phai ingkora ke thom surihini rengkora trokar ni lakha ingkora trok Dwarbaguri MAC constituency under Daithor Moniram Langni auditorium holalong traditional village development committee chairman atoma phan appointment letter alo keron pon ajai me kedeng pon Dwarbaguri VDC chairman Sarkoi rong phargachari pona mailong aluhia manpeng pen ka chitong dun laki Richard Tokbi Hornbill, KAC Education EM, Sonjoy Teron, BLCC Chairman Nilip, Omoron Terang, Dwarbaguri BGP, Mondal Committee President, Jakub Tokbi Daithor Town Chairman, Kache Singnarpi, Dwarbaguri BGP Mohila Morcha President, Mongol Singh Terang Dolomara Town Chairman,
Lapen Harsing Hanse social worker pen chenglok TVDC chairman lapen local leadership atum penang an chetong dun rinti Lapen Lapu EM Richard Tok Berry Deng Pen Bang Inko atuma phan TVDC chairman atuma phan appointment letter alu pipa jerpon Pen ke kedam tang ni phai Inko rake thom arni Diputara lang solong traditional village development committee chairman atuma phan ceremonial distribution pon etlo setame constituency wise ke ron pon pelang Lakhain ko datrok constituency ang bong pen Lakhain ko datrok Dwarbaguri constituency along si Kecheng si TVDC chairman atuma phan appointment letter alu ke ron pon La KKAC CEM anparta Lakha Pharoi Sirakre si Rongkhang LAC MLA Dr. Tuliram Rongkhang Dwarbaguri constituency aphan Kanghon Kangjin so the parpik ajoksi ke ron pon ke paprang loputa EM Richard Tok Bia Hin Pen Ningje pon Lasi Traditional Village Development Committee TVDC chundet lo pot rong arlu ke penang an development akama mokha claim long po La pen penang an develop pon rinti po puta EM Richard Tok Bi Pen Ningje pon Dwarbaguri constituency along ke Long Inkoy Rapok polling station do labang soang bong pen bang Inkoy anke TVDC chairman long loputa EM Richard Tok Bia Hin Pen than pon Lapen Lapu Divinson Terang TVDC chairman a Hin Pen ka ningje pon ke TVDC a song atum ke political party along ka chirap ave setame ruling party along si dudunangji anlote development amokha long dun po pusi Divinson Terang a Hin Pen ningje pon ये तुमके रूलिंग लोग सी तुमके दुदु नहीं रूलिंग को आतुमे के जाते सी तुमके दुदु नहीं कली पुलोती तुम डेवलपमेंट बांगे सुनचे नॉन टीवीडीसी चेयरमैन पीटर किसी में जो से चेयरमैन बांगे उसी रूलिंग लोग दुदु तक पुलोते होती लगे गिलों कम सब पुलोते हदा तो नफान की चौकी है सीधा ये तुम काउंसिल फंड मत से लोग लोग 58% लास्ट ऑफिसी 80% नॉन के 10% गांव लुदी काउंसिल लोग जिता है जिता Tapi hal adat kadiling kacing gizi than nungan thek ma tekti ma pulo te political a support element big ni. Kasi edi pulo lipunte lada bange tu aki kom ke tuipo. Parsalongi sida me implement ma akam ke pichu no mukha ma katikuk duko. Nile tumke la mga independent body. Nile tumke. Athima non si BJP sarkar chota mo phige akapre sarkar bolote. Kasini तुमके रूलिंग लोगों से अभी बहुत रॉन्ग सिंह थ्रू रिबा के अभी दे जी सलाम से नहीं अपॉइंटमेंट के कदो वे के बांगफारो सिलो चेयरमैन हिसाब बांगे बांग कोइल असेमा गवर्नर बन के प्रूफ बांगेली तुम द्वारबाउरी के लोंग कोय टीवीडीसी कदो वे थों के प्राइस सी अन पिलो पुसिता में प्रूफ के ला लोंग कोय से मंगे rong nerkep rong serkepan duko atima inko elong sida do ini do mata bangge government ben anom sote bangge bang pharo phopen bang krep pho ansi se TVDC le apan CWDC bangge bang pharo bang krep phopen up to 3000 an dai duhan pakom chello provision bangge tinsi ong email sitame bang soteng ateng bulonte lalong ko TVDC long bangke sijang ati de ramasi isia TVDC long rong nerkep rong serkepan parlo nang ko lapen population bangke 2000 above se in budamlo bulote ne lichuruk pigi atema bangso prangge kongres ta sarkar dolo ELTC da dolo akap no sarkar dolo osa me kar bia khai pan mangge panung ku kusno thelo Ati non mange TVDC bangela non isari bo ma sarkar tum thak puramlo pulote BJP sarkar alangli tum ke mata thi lapen khe pan ke mata jone ile tum tim kar bianglong alidar Dr. Tuliram Rongkhang alangli sepai pu constitute pen alangli long break nai pu ke mata pen palong long lo bangsolong kachirabdun kethi o bange sirongdong ben kasirong pen kacirap dun bangge Dwarbaguri IMC kai Richard Tok Bilo ang li claim kasi wrong manager ni si ili tu ma homosti bang si kado we long ko da trok MAC homosti ang bang pele tu na lo ke ching si so ke ching ye bangge non la tum session do bam lang tu ma CM atum
MLA timajo season do mamlang posil season jodal pen lupulo tangte ko jeni tum panang hang ko thai itum sisinya teng mage ta exactly jini nelang men tu pe pangcheng ni ma bangke tame atangka nang litang tang so ja ko na ko da ye bangela non ni litum lang nam lo jo ki pen sini dam ni pulon te block long jitu ke klem bom hem so ki kim lang ke teng tuar ke soy takado be Sitame non TVDC atau mabangke siksidul la power siksidul la rona teng pen bang pulong tela rong sukim bicara kinasot kupi malanghi da matuar pen cinglok riti da matuar pen cinglok kupi si klemima lake rong asarati ku pulong si separai po ada separai dat si la bang so ku pujar bangke action plan bule supi pen si klem TVC gulo traditional village court la bangke nitum indenge thamdo aprang si fast code ke lage TVC lo rong lo lage legbuk ligbor paklam lo ladak ke la anaron kisue mozame ladak si pensimuni tanem ke enai mani ke borjatat mani chonghu lai ben alam bisar bange lage rong alu si paklam po la penat hijat pulo lipuge la subordinate code lo lage ilitum longke ilitum habar bange lage chin thong ha lo Indong halong si pasu chat ko bisar bangke lapen ge athar bangeli tum ke traditional pilopuji customary law do customary code do council se chetam pada bangke aron yada ke jel ke beng anda dui punishment gi pite dui asu buta kan lining duk lo ati ke long beg ni ke claim ke dam ro katun si long ni bolo mosi da long le det ku pi ati bangani te chini ati ma la bangge bang ling a solution se tame ruling dum CPG sarkar ruling sarkar dum CPG solution ge asi hala da ko beni ge to nonde do ko kutani sini ne sitami an mangene li bange pulo TVD situmal bainong ke nili asirong lela muti aski masinang li po posila da ke rong sartum ati kubulong chi chirai ling yomate ye bainong chuenai kusita lage doctor si chuen bola tuma hiri pasi council pe lage extra kithik piga ni gran ni era son pita mani ro asar tu si political party do CMM to ning to khak pote lage pita ta extra ban sita hai tenang ni ria no he rongan puli nili dia dong na kep ni kali dat bang ko du muthi hala bagani tumange duar bagori hoy bagani tu nirep siku hai nirep hawar hoy bagani nge pelo nili ya kom chun bang lo komisi komiti do lo hawar mai bisi Tang te pini ada pabirta bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tro